Anya laki din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya manen tar aramiden na ijay. Anya laki di mo tinatang anak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo day di asa daw. Iso nga inso ka da, takas na tiugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas na nga aramiden na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta. Ni Melissa akabsan na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas delaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsum nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na tiraramidin na. Numauma ni Melissa, ay awan latang bahok bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak kaw. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin din lotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagot mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat mabalin nga agsalot-salot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no di mawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idinapalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan nyo iti merienda, nanang? Inyag ni ading mo, Melissa. Sika nga'y. Anya ti planong itibiyag mo, di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan kakit day, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat apagtrabahuan, nanang. Na, dahi tala ka na ayon na ti ras-rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan mauma day jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yon kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw-dawatak lang ti kwarta ken kuana, nanang? Bulod mo't day jay Bulod ang arig ng dawat. Tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adomot ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laan kan ka. At nakatipay budget tayo? Adda pa'y mata, inted ni boss sitangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaan. Ian-anay tayo anya ti adda. O sige, agpalengkeak tungaron inton bigat tapno makasaganan. Baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta. Tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Adda ti mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayonan. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang ti allowance kaw. Adamit sa nga gasot nga intad ko kin ka ide. Nangip-ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumatar alamidak, nanang.
Ngamura niya klase ti panagtipid ti ramidag. Kurang ti sangagasot abalon ko para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabaho. Dawat ka matadawat. Ay, unay kan, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda ko maitid mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo, takasta kayo nga men, nanang. Pudno ma, pangaasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agdugaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatakan ka. Anya dayjay? Mabalin ka, ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Ken pagalawans na matlaang na? Awan kwartak itamanang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana? Di nakman konsensyaan na kastamanang. Ngamin, mano atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti bagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbim mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo't ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakay? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Jak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na. Kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat matlaeng, no kanayon nga itid tayo, ti kahit dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot la unay. Apay akastamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na de dya a tao, nanang. Anya lakit din Manulaang mati kwarta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din, Cheryl. No nakipurdiya ka kuma, di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yu kanunungan ti kinaimot day dya Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti aramid mo. Kanayon lang, asyak ti pagpupudutan yu. Madlaw mat, paborito yu launay day dya Melissa. Day ta ati jak kayat ka, Cheryl. Sika tinagbid daw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin di tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha?
Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobra tanay budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday? Ay, yan laki din ti kasta kay bagbagam si Kasirel. May isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Iti anya pa'y lang aga po mapanak ijay. Kasangay ti ka anakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatang yaw. Sa anak nga interesado, nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Lola, kumayat. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't ngay may dama ng Cheryl, nanang? Wala ata nasakit tinakam na kan ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw-dawatan na, kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang? Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat day jay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw-dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Tipos ni manang mumili sa bakay. Anya ti impose na? May papanggan ka Kitaak man? Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo lang mo't nagkapsat. Saan ka te? Oo na yan ni manang. Agraman kakasta ba nag-i-post na pailaan? Aging gay takit na sakit tinakam na kin ka. Ay, kat adamo ta na kankwana. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kankwana. Ti kanyak laeng kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Naa. Nagpuskul mo ti ropam nga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadiita, kat nasakit tinakam mo kanyak, ta saan ko nga intad ti kwarta daw-dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anakabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tap numaitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man manang. Mano atawan anagul ulima ka. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursurom ti tumakder iti bukod mo asaka.
launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kahit kwarta, ang nagrigatan da gagasawa. wenang, Awanan, tingum na. Agkita kakida, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko ang makiapakan ka manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sa anak nga imay, tapno Anya nga ron? makiapakan ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang laang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka iji balay dananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nak to nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ijay pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinagan ko tilistahan da. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko, ananang. Nay, naibusa mo tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan, ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawin mo tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggaguta kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggaguta tapno saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga dati kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, day taadawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinaawatan numaminsan. Kun di mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti daw-dawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.